Hakajing yai bud dien jong uba Reachingson siang shai nakabenta ka RTI ka baula dep banbu hakalai pawai tarik ubnai Julai arajar arpusan ka RTI ka balai ban yo Ïakynduh tip hakajing adai bat karukom tep kam tep jam hapo ka district lingba ka DSC. Hakashi tarik ubnai September arajar arpusan uba siang shai lawan biang ban Ïakynduh ya PIO ban keli hakajing adai bat ka RTI ka baula dep banbu naduk kalai pawai tarik ubnai Julai arajar arpusan bat nakae ka daw baki penslam ban ya ka Jubab. Uba Reachingson siang shai habakren syakilat patai kubor uong ba hakapor ba PIO udai ban ya ka Jubab hakajing adai bat ka RTI ka baula dep banbu. Kalakut kapor kabamut kalapalat ya kalai posngi nakasngi ka baula dep banbu. Syu uba Reachingson siang shai uong hakajing persang ka jong u ban Ïakynduh ya PIO hakajing adai bat kani ka RTI. PIO Phah ban Ïakynduh bat ka dealing assistant bat haba uba siang shai kelipat na ka dealing assistant ka ong ba ka information kamdon haka bat uhab ban Ïakynduh ya DC. Nakaliang uba siang shai ula ong ru ba kumnu uhab ban kendu bat UDC haba UDC udai tang chairman bat ka information ka bat udai ban yo ka debet ba uhab ban yo na public information officer PIO. Ini ke citarik yung September ajar pausan. Nga ka magajing bodin yung ay ka RTI ko da file ka mada tip ba ka tola lately ka RTI da file hawi to ka konkret kam yung ka DSC East Hills. Te kanigas ni wan karpangon na benta ka third RTI haku ada da bo nado ka lepawi tarik Julai ajar pausan. Te kamaman ka tenir la citarik September tapi yung dakut ya ka tagas stipulated time ko UPIO tau information uyanga. Te hawa wana chini cha DC office hawa perchango ya chamo UPIO. Terang nongkong ong la ya chem ngawa ka dealing assistant handa da karpar itu PE yang ya chem wo te udah mi uta na ka komra yang o ya klamu yang te da penyo ya o to ngawan halor ka ni ka third RTI ko da le pagi tarik handa ha ka jinga chem o wan to omusna ba ya chem ka dealing assistant ko da prepare information nga onga kamu itu pha bisanga kwa otip information dari dinel la ni umpu te sna phla ba wa to kamu diu PIO wa kwa wanu ong wa ba ka ye nu bo pia gani te kwa mut who I'm going to ask the PIO wa who prepared olani who is preparing the information if not him as a PIO te hadin ni Taiwan dalai chairman o ka dealing assistant one poite te ong ngam tip ye chapang gate information em de ko hanga da em ko tip chung ka ju ba be kate ong ka chau DC kamu ite em chau charman haw PIO wong ye cham ba dealing assistant. Hadin kata wan lai chairman wa dealing assistant ka ong ka chairman wa UDC hadin jangan makla phone go chau PIO the ong ka chairman UDC. Why should I meet DC? Because he's not a concerned authority to provide me to PIO hi. Te kam nu hite now PIO cha dealing assistant sa ke chau DC. What is wrong here in the district administration, especially on the functioning of the DSC? Ko R1 hawa perchang o ulai hawa ya chama wa kini ki ko wan appear ya kini ka personal interview haya to wan kini ka post demonstrator JR1 halor katai ka notification ko pen mi kinin ti yaw ko mi kini notification to len ba kijing bodin yung aya ka RTI te ya kini ka post ko him personal interview kini to ko sa ten na to arajar kande ko advertise ki recruitment process arajar phawi arajar phau arajar phawi le ki sa ten ko post ki vida dep personal interview kani hadin wa file RTI yo hadin wa bujing kli ki chinu kani information haga jok kemet kani ke jing penbena tahu perchango kli na kini kawan appear ya ka personal interview la men chwa ka personal interview kat wa man le yang negdi asi penman me ki hakin DC office tang ne wan penman ki chaga di RDA tekar wati ba ka dealing assistant am ko chta la ya chema ka hitai te yo ka lat ya chem doko karpa dia kita wa appear ka personal interview nga hoy ya klem ya chem wa phi ya klam wa phi to nga wa file RTI te mi kani ka post tang ki hoy bai the clear yaki kamnu kajing pentip chaki emika officials communication ko pentip ki wato nanto arja khat arpawi te dijiman bru te nang meling mo te kamnu tip ki ko bor la kamayong em ko bor ko bon la nan ko wi ko bor ko yo salat ko mi kani ka notification tahu percang wa clear kita ko pun ogi im tv em wa pentip ki para lok ko mut warok gina pedi kini ki kan nyaw mut wa tip ka nungut ko pentip ki yeman boy jing suba boy emila da pen krek ki wa ki bru ki yang ki tap krek te mana keli em ko ong pentip ki em ki wa ong wan ir tip i wa tip ki wa pentip ya ki para lok de bat ka reply Maria ke second RTI ru em Jubab ki yang hadok ni ke sni ko da palat te I'm going to take the next stage to a higher level how we talk ka ni ka application ko yang ngam em kam de ya chem ki woro
nga uhalaya ke next stage appeal no ya kanika benta kum your information kam ko ni want on give ready ke information na kemudian kenila nga laya ke next stage to a higher level ko to sap ule ha kani ku yo ya ke Jubab to ko wasna pala bha to akajing ya chem yo PIO waman usar Manish Kumar kamu IAS upaya ke SDO sadar ko how clear o ya kani ke RTI sir please respond to my RTI. I'm surprised who I don't know much about this. I'll ask him, then who is preparing the information if not under his authorization? Ko pala chu snaba ilat yang chondor ya kani application yang to ulau ya me kani to ila o ka file to ha ko. If he needs to see this, he can ask his assistant or anyone from his department to provide the file to him, and he can always see that what do I require. So now I'm surprised who is really preparing the information for me if not the PIO.